بێگومان دەشتا مووسڵê ji çendîn ûl û netewan pêkhatiye wekû Kurd û Ereb û Êzdî û Kiristiyan û Kakeyî û Şebek her ji destpêka hatina çekdarên Daeş bû evê deverê gelek ziyan vêkeftiye lewma bûma wê 3 salan meydana şerî bû di navbera hêzên Pêşmerge û hêzên Iraqê û çekdarên Daeş. Beşekê pêkhatên evê deverê qurbaniyên giyanî û maddî dayne wekû Êzdî û Kiristiyanan lewma dibêjin heta nûket tirs di dilê me daye ji ber ku ta nûket tawanbarên ferman bi serê Êzdiyan hînay beşekê wan di azadkirîne û çi dîvçûn digel nehatiye kirin. Her wesa bîr û bawerên Daeş heta nûket li cem hindek xelkî hene lewma ev çende metirsiyeka mezin e. ام وکو کمینه توشی گل کارساتا بوین و تایبت ازیدیان او دردسریین هاتین سریوان نکیم بون. بگمان ترس ماوی سالکی و 2 سالا جمع ناچید و ام دخازین امناهی هبت براستی امناهی نینه. بگمان ترس هیا بوچی ترس هیا اجبر که حتی نوکه هزرین داعش هنه و به اکجاری خلاص نبینه نوکه هنده کار نباش تینه کرن دبنا صدمه وی چنده که ترس لجمع پیدا ببید حتی نوکه اون به فرمان رابوین اشلای یاسایی و نهاتین اسیزادان سررای هبونا مترسیه و نآرامی دل هولاتیان دا نبونا خدمت گذاریان جی بوی صدما کوچکرن و آوارکرنا گلک جه هولاتیان دشتا موصله طرق متروكه بدون اي ريك هات نپش گوهاوتن و نه قیر کرن ام دا خازا قیر کرنا جاده دکین و خدمت گزاری بهنه دابین کرن و کاربا دابین بیتو یاریگه بهنه درست کرن هر جه کevin da deşta Mosulê yap navûdeng bû bi hebûna gelek ûl û netewan û jiyaneka gelek xweş bi hev ra borandin. Belê niha beşekê here zor ji Kiristiyan û Êzdiyan koç kiriye dervey welatî ji ber nebûna êmnahiyê û nebûna xizmetgozariyan. Kawa Umerdengê Emerîka, deşta Mosulê.